Mema akwaba eba Ghana television so yes we always stand for the truth and it is na brebia meka no panempo etofom a eyade se ye befa na ye de aba abesom wo na wanya bi ahwe na wanya bi atie enti se ene eda edikan a wo hwe media ene na obe subscribe obe like obe share na fe wasan so a comment ede amame na ayefefefe pa medase se obeye ne sa ede amame me wo aboafo a wo eta mechi ewo dwumedia eti se ye mu gena organic foods ede nuane papa bedwa so o se kontomre na wo pe kontomre no wa dry ne kama pa so bolo e na wo pe wache powder je ginger garlic akakadro jene bibia mako ni nyina de package ne kama pa ye de eko ewiasa fa na ba bia nya Ghana hanko ewiase nyina eno nti se ope bia fa number no e wo screen na se wo fra ye be package na ye de abro kama pa sa enso na ye wo ye Glitz and Glow cosmetics omo eta ye chidi enkum papa ensamna papa perfumes ahodo makeups bibia ope bi na ode asiesie nipedua na emfa o how bia emre nipedua esanse enu papa na ahye emuma Kinaata teba center enso ewo ho no se brai na bra ba hwe onipedua nim ne atosin enkoyie na atecheme bia no ombehwe na ho asiesie ne kama pa de ama midin de afia ba fitwa misima na mentwa me ho enye maboafo enkrato emra na me ba ne etwagu e flight nim no me de ebeso me wo London baby a me wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu ya na se Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glitz and Glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe o ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a baby a wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me ni nyina so a baby a wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glitz and Glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusu ya Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitz and Glow Meda wase sa oje evre etwemie nania etwagu Ghana ni sinitwani ababawa Emilia Brobbey Emilia Brobbey America krani wakopie ewo America memu achese oginani a achese ne ekoso nyina o ya no de update aba ne ekoso se na brabo no obono ewo America ho ani gi a wonamu ni ade nyina na ode ni nyina aba abeto social media na achese yenso yenya bi ahwe na yehuze na niema eko ne no ena ne nto abo anase na ni gi a wonenam ne namwa onam America mountain so na nie oni obi edi empuni mputa trata
Yankosha Ghana boni dada ora Asamoah Gyan ne hokani gifty Gyan ne hokani anasa ne hokani dada aha se one no enware biem enti ora gifty Gyan Asamoah Gyan ne former wife anane ex-wife ene ne ma ena Emilia Brobbey eni ekobo wo mo so achese eni gie ene dien eni na chese omu nyina omu ani age pa ne so omu hage omu hu ani na ne eyefe ye ni kakra ne se Asamoah Gyan ne ma a omu ne omu ma me na omu chemu a omu ani age pa esanse bre di kan a omu ne ewra Emilia Brobbey ebo empu ni mpu anase omu no ehia one on one enie enti utimu se na enkola no eni age pa chese Emilia Brobbey eni ewra gifty Gyan ene ne mai omu etwitwa etwamfo ni kama pa chese Emilia Brobbey edi video no abeto abontin a chese enya asem keto akra yenko na yenko hwe Emilia ene gifty Gyan omu e video no na yensanga no enjoyment be what enije die emenipedua no enya ahoden eno nti se wo akade bia betimi aboa ama wani age a na wonso aye ne say if you happy yourself because enye obia ena bema wani age wankasa ena obema wani age nti nya kwenya na waye ne sa therefore mama fa o ensi ehanu say glitter and glow cosmetics Kinaata Teba Center ena fe General Organic Foods ena omo eso masene SM sponsors mi producer Edmond Opoku Sechi Forkenberg medin ade afia befi yebesan hia bi medase Oh doc esa waba enye boko doc awona no ayedin hu nyina so ayehye afise duane ton yema no se ne yemu ye no kukuru nso nya stomach osa se den heartburn so asa be ka ho edem kra ni minim se fia be force na yi no I don't know test results na try say we nya malaria won moji TD yes malaria na ni yem no so we no hia Kinaata tomac ena Kinaata malake fama no na no ho beto no Malake, anything Kinaata tomac. I'm my free. Kinaata malake eyema obi a wanya malaria fever na Kinaata tomac mixture eyema obi a wanya heartburn indigestion na ne yem eye ne ya Kinaata tedroi FDA ahwehwe magia tum se eye